Dakapapan sngo bagi Executive Committee berthamai Hakasi Hills Autonomous District Council kan yale ban pen klanya ke jingdon pisah ke council kenang bakan long ke jing snganya ki nong tray uba Pynïaid Sing Syiem Chief Executive Member ulaong baka don kambha ke jing tray lang. Habakran ai kuplay ha ke yeng dorbar thau an ke council hadian ke jing sajit thamai kum UCEM ha ka arpau tre ujliu arja arpulai uba Pynïaid Sing Syiem ula pen phai nya ya ke jing tentu nau ba titas terwal khan UCEM barem ba amdai ban shaniah yano yunuru ha council dak ba ong bo shaniah shispa iwei persen ya ki para MDC ha ka council ba de ke jing shaniah ke bala ban ya trai lang. Boy idon ki katu katli ki jing tu slow tak yang yate. Let's say one nakwa ban shai ni bol kan nang ka jing do sien pat idumi ban kau ban mak ban shaniah yano yunuru ha ka isi la ne ka house. Don't trust anyone. Dapat kau nadu mutasi dia bahwa shaniah 100% itu. Apa kata kita dia shaniah dalam dia kata 101%. I know you can give your best, but I yang berbatam pungkian maka beri bekerja dari seksian kami yang berpulang jauh ke council buat akan dikata pemerintah. Next cabinet apa dia? Itu isinya members hidungi kibala berkontribut syukur ban not senyap syukur habis kesucian ada di council. Sebab terkenal nasoban itu segi simpat yang baru di members atau in island kerja trailer boy kerana pay syukur parties kemudian kanu dengan IT trailer. Aswa ben pasyat ya dia buat council ni ada demokrasi but empat dan akan dulu ke provision dengan secure mereka itu batang kata parti lah bagi kalau ke parti lah mencinta bagi lepas kenal langsung tahu bagi lengkap mensuku kata dia batunjuk hamani shimti kata shimti dekat pada